point nak syatu kan khot ke baar tu ngan share yang ini screen kan ni kan khot ke baar ke ong kum ni bad ublay ula kren hau Israel da ki jing itu pau min mit bad ula ong ko Jacob uru ula ong hakmi manga ngan beteng sing ni kan khot ke balai bad ula ong ngalong ublay kupa jong me wat shep ting ban hiar syakari Egypt na bangan penlong yemi kajat ben riu bakrau hangta haduk kan dekat kebasau ngan let hiar ringkat bat me syakari Egypt pat shisha nang daru ngan yalam no artet pat yame pat u Joseph u yobu yala kakti halor ki khamat jong me to kitu kidong ki kentin ki bang puli na duk kan dekat kebaar haduk kabasau to na kan ni kan dekat kebaar ni syamba kat kum ka jingbut terter na tu kan dekat ke beningkong kani kerja haka porben mit ke ba ublay uwan ban kren ya u Jacob haka jing asno ko jong uhi al fi pe ni mo Ukren hau Israel da ki jing itu pau min mit ti shim la batai ai ki jing itu pau ki ba kumno henrei ke ba shai hni kalom ba ublay u khot yu Jacob da ka kerteng bat shim khot da ka kerteng ka ba la jer thamai Henry ukhot na kakerteng ya kabalajer ya uhi na basdang nakalongying long sem jong Isak hi kawa ong bet ude ban kerteng u Jacob yang ni iba khot na kata kerteng bat u Jacob ru na ba ula ju asno teng ya kasur ka jong turai utip u khot ba u kumta u juba bat ong hakmi banga ta tu ba khot ka ba ar kam da don ye kaslong tang kajinget hu ba u blai usdang ya kaban keren yau Jacob bat kedau lenti ba kata ka jinglet ka jong u ba la kayeng kasam syakri Egypt tandai ka jinglet ka ba ublay ru usmo bha lang ya kata to ka dekhot ka balai ka don ki kintin tu ki ba la banyarap ban ai ai yengi ki ba puli ya kani ka dekhot kadang dei hi ka jing keren ka jong ublay ba Jacob bat hang ni ublay open scam da ka bu ong ngalong ublay ublay ukpa jongbe isuk tenat bahai di kintin mo ngalong ublay ukpa jongbe ha ka kitab Exodus nyin say kenduk biang i kumno ba ublay pun itu iladi bad ha kitab Exodus an sabatai yagi haba Moses ukuli ka ai ka kerteng jongme habangan yitu sheki i kumba kasakut tang hak tu ka jingong ngalong dan re indang ilaya pulia bah ni syamba kamkut tang ngalong ni ngam long kamkut tang haka ta ka kerteng ko ngalong andre kaban kham ban rap kolong ngalong ublay ukpa jongme kadi kadi ka ngila ban ong ka signature ka ba ublay pun itu yaladi ha kita kiba ha kibriyo kiba ulajit bat ukwa banyalam yaki Teka ba but hadin jong kan yegi na lor mo pun itu ildi bulong ublay uong shu wat syap ting bale ihyar syakari Egypt nilai keren hagi benta ki syakmat bakari Egypt kalong kari ke ublay da pen kre bakan long ke ba keluit mensim ya ke ban besa wat ikinang way habaki wan ban poiwer lani ban petri syaka hang ni ru haba ublay ula pen kre ya ke Egypt Habulasya yu Jacob bat kaying kasam baki kimlet haswa baki kinjam shabar uput jang perikanan bakin rung shikari Egypt namar kan ikan musniu ublay u ai ke jing singan bakani ka dei da ka jing tip ka jing u bat u ai ru ka jing pentikana da ku ong wat
syepti balik hiar serta. Syuk-syuk, kini kajing keren kajong ublay hang ni, kam semut bakata kajing li hiar syari Egypt, kasulong sipor, hendrik banyarap ingi kalong bitba, ngin hap an bu jinggut, bakani kajing li syong syakari Egypt, kam day tang ha kajing ken, ya kitu kisnem kibasniu. Hendrik kini kajing li syong syari Egypt, kala day kajing penkre, kabakin hap bat syong kam slem, tat enda kilak ham yaroi kambun beriu. Hmm. Ketu kebentar ke bakat du jangan dekat ke balai ke pen scam ya kata dah ke bohong. Ngan penlong ya mi ke jat benriu ke bakrau hangta. Hmm. Ti nak ni kaya rap yagi bengin satu maka ke ba ublay utmu kaya ya ringkat bat ke jingkok nguru ke jong Jacob ha ke bandet syakanika di Egypt. Hmm. Do ke dekat ke basau. Ublay uba u Isak ungai uba u Jacob u uyok bentalang ya kata kajingit. Uday ublay uba senran lem ringkat batki. Ha kajingat lenti kejongki kubki beriu. Barak syak tu nilai pet aduk ke bah duk kita kilenong ki sekmar ru. Ni syam ba ublay hi. Uni ublay uba im. Umday ublay uta uba le halaka jong kabon. Uba syukun pa uba ya kajing nong krau kajong u klem da ya keren. Dan di klem da pen pa kata kajing ya senran lembat ki. Ha ka kasyon jong kajing im jaki kubki beriu. Bad hang ni ru kani dekat ke basau. Ublay upun skami u Jacob dak boong. Ngan lekiar ringkat bat me syakari Egypt. Kam syemdei ku ong ba ngan ai heme ya kajing suk dan dengan pelat ye me na kajing ye. Hendai ublay uyaya ringkat lang na kari kanan kawal tenra kani kanam sniu bat menta uya ringkat bat u Jacob dan bakaying kasam kajing u ban ye le sya kari Egypt. Bat kani kajing le kadon ringkat bat kajing kular. Da ka ba ublay hi upun scam ba kani kajing senran kajing u. Kadon ru kajing kular bahadin un sayalam hi ba u na kari Egypt ban man phaipat. Dia kata te kanum pat sya yang ini phaipat sanu hendai hang ni uong shisha nangta ke bomot na kari Egypt ngan yalam no artet pat yeme. Bat ka but hadin jo katu kalong bit ba uong pat dasih kentin jo kani kajing syam pat dia chi yang sisam. Bau Joseph punya bu ila kekti halor ki khmat jong me. Nilai pulie itu kiledang ki bisa khmat ba haka jinget hu jong kenan jong u Joseph bau kupa jong u ulat temen. Dementa kani ke jing ong hang ni ke jong u blay. Kasyai bau Jacob hawu ni hiar syakari Egypt. Un saklat ha Egypt haka jing kmi ke jong u Joseph. Katu ko ba bu ti kentin tu ba bu ila ka kti halor khmat jong me kedai ba u Joseph un sadon hajan hashwa ba u blay nuan shauno ya u Jacob shaladihi tu kita kilong katu kat ni ki ba syai ki ba ngi na kini ki jing keren hapteng u Jacob bat u blay ba im u blay bishisha u blay u jong u pa jong u Jacob u Isak. Yo hidan ni ai ban ban ba idan.